Vladislav, and we are reporting live from Salesian Youth Evangelical Pilgrimage 16, the current pilgrimage is very distinctive. because it's dedicated to the 200th anniversary of Don Bosco's birth. This pilgrimage was also distinctive because the first Holy Mass has never been so festive and joyful. Because it was performed by the Bishop Alexander Yashevsky, and that was his first Mass in his native parish as a bishop. у якості біскупа. Тут з Маргоні народився, у гімназії вчився, міністрантом був, як ми, обміняв ти слов пустих, рятувати людей ти марив, вибрав Бог тебе, дав нам, і з удячністю ми сьогодні свої усмішки дарим вам. Тішимося ми, гоноримося, що біскуп Саша наш земляк, тримай нас всіх, веди до неба, який цудовний вибрав шлях. Менавіта тематика Єзуса Христа, доброго пастира, і радость сустрэчы з ім і яго Євангеліем стане тэмай разважання сённяшняга першага дня 16-й ужо салезіянскай, да як далей моладзевай евангелізацыйнай пілігрымкі. Асабіста вельмі цешуся, што на распачацце пілігрымкі магу як біскуп цэлебраваць сваю першую святую мшу у роднай парафіі, родным горадзе. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына, і Духа Святога няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Амин. Обвящайте Пана вашим життям, ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Therefore, the beginning of the pilgrimage was very joyful and exciting. And with these feelings we went to the Butslov Mother of God. During our way, we reflected on the theme of Salesian family for this year. It sounds like this, like Don Bosco, with the youth and for the youth. Every day, through the prism of the motto, we have considered the following topics: The real joy, special mission, a loving presence, the proclamation of good news, the servants of the God's kingdom, called to go and bring benefit. Every day, the Holy Mass took the central place of the pilgrimage. which gave us strength to go forward to the Butslov Mother of God. Мы спадзяёмся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю ўсклікаючы. was SMEP in anniversary year. We are looking forward for the 17th SMEP.
go and bring benefit. Like Don Bosco with the youth and for the youth. With God! Goodbye! Вдячними блакитними очима на Буслав глядить Беларусь. Буславская панна Мария дала нам опеку свою. Мать Божия, Мать Буславская, да тебе идем, молодь салезьянская, ты нас притули, потримай от граху тяжкого берега. Хапившися за руку ксяндза Боско, мы прагнем браво неба досягнуть, а камбу гэты шлях был бож просты, молитву узносим свою. Мать Божия, Мать Буславская, да тебе идем, молодь салезьянская,